Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Saa 3:30 cia wiyona one Vilingi wa Mauvoo wa thanthatu wa matuko kenda mwai wa katatu mwakani wa 2024 nyeni tawa Caroline mweni wa MUTETI nitho nditethania na kesha rondinda ulokunengelelia uvilingi indi kwanzia ya meko amwe ma Mauvoo otundo tukumbanesie indi kwanzia ya ukuvi ni tau ala tukumbanesie ni vamwe na ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kwasya Kenya yena Mauvoo itina waunenania wa vamwe aimwenda Musumbi Ruto akwati yendi ya Kenya na ulungalu. Musumbi William Ruto kuende ya kutetea waki wa nyumba siatho wa munini na muvango wa kuivia ndivisi ya sivitali SHIF. Muyumbe wa Matungulu Stephen Mule kwenda ndongo ithukume na umelu itena ulusani ni kana maendeleo nduani moneke. Na serikali ya Mombasa kunenga na milioni ya nayimwe matalui 10 na sindu inge sia kwailia utei wa makoyo. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambelelia Vilingi wa Mauvoo kwa kavinda kangi Musumbi Ruto ni woneka kutetea muvango wa waki wa nyumba na vala wawetakana ninzia ya kumandamiana ya mawia kwa NND na amuika ku ingi akitetea muvango wa kuivia ndivisi ya sivitali SHIF ila waweta ikatethesia NND kukwata uiti. Ruto anenea chathini ta muvothi wa kwa kia Bishop Kariuki wa diocese nzao nyumba cia kibishop cia mawikalo ndini wa chathiki uteti wangu atanio kati wa Ruto na ngaliko ya Azimio weka thi ya kuundongo isia ukamba ikimwenda Ruto kuikia handshake na ndongo isia ukambani. Caleb Talo no kutuelezea. Nichathikila chato kwanza ni chonova musini wa wote Musumbi Ruto ndeni woneni wake akitetea muvango wa waki wa nomba ula wawetakana ni nzimu ya kusevya myama ya mawia kuingi akiweta uiniko wa kukwata uiti kwanzi ila yailite kwa mwenendi kumana na muvango wa SHIF kana Social Health Insurance Fund. Nilisimama hapa na nikawaambia ile mjengo ambayo imejengwa pale ya manyumba imejengwa karibu miaka 30. Nitatafuta contractor tumalize, na mbali na hiyo nyumba 200 nitaweka mpango ndio tujenge nyumba 1000 pale. Tumemaliza mambo yote. Ningekuwa nimekamilisha mapema, lakini kuna watu fulani walinifanyia maandamano hapo katikati nini kina Maanzo na wengine. Hata ngawaje saa hii wananiambia wao ndio wamechelewesha hii kazi, tungekuwa tumesonga, lakini sawa. Contractor tayari tumempata, tumeweka pesa ya kutosha na tutakamilisha ile nyumba 200 ziko pale na tutajenga ingine 700 na kitu ijae 1000. Na ni kwa sababu nilisimama hapa sokoni na nikawaambia vijana wa hapa nitakuwa na mpango ya wao kupata ajira. Mimi nataka niwatangazie vijana wa Makueni kuanzia Jumatatu tutahitaji vijana karibu 1000. Ruto ni wathana ndesa kulelia kakanda ndeni wa kukitana na ulusani na kukanya amwe avuthu alame kukitana na miradi ya serikali. Na wauliza, and I am speaking to you as your father figure by office. Nataka niwaombe tuondoe vizuizi, kwa sababu saa zingine tukitaka kufanya kazi fulani tunaweka vizuizi mpaka mimi nizungumziwe, mpaka mimi nipatiwe kakitu, mpaka mimi ni hapana. Hiyo maneno tuachane naye. Hakuna mtu atapatiwa chochote. Niliwasema wafisadi na wakora na wezi mambo yao ni matatu. Siasa cia ngwatanio ya Musumbi na ndongo ya Azimio ikiumbuka ndongo isia ukambani ikimwenda Ruto kwikia handshake na lembeta yo kambani. Kila wakati tunasema tukae ngumu zaidi.
na kwa hivyo lobbying ya maendeleo inakuwa sio rahisi, because maendeleo lazima yawe lobbied. Kwa hivyo I think His Excellency the President labda consider having a direct handshake with the people of Ukambani. Ndio sisi tunauliza, na kwa Kikamba tunasema sobe ambai. Sisi hatutaki kusaulika, tusisaulike. And the handshake that Professor is suggesting, we have a formula for you to come to this community, wapatie vitu zile wanataka, because you are the president of these people also. Your Excellency, we are still waiting as leaders from this region to give us an opportunity so that we can sit down prior to your visit to this region and discuss some of the projects that must be discussed. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Muyumbe wa Matungulu Stephen Mole yuenda atongoi kuthukumana umilu na kwivetana na nziata cia ulusani ila itono wingi sa maendeleo isione cia ndwani anene yekiti na waiseso ya kutuva atongoi kivathukanio alama bathulilwe na kuthungululwa ni ikundi ya Polster ranking tathikila kitwai weku ya kaunti ya Nakuru. Uneni wake ukwatiwe mbau ni muyumbe wa kiliombunge cha Machakos Town Caleb Mole ula kwenana na kunikiliwa Polster ni weku viki ya vauthukumite na mituki muyumbe wa Mwala Vincent Musyoka akenengwa kana aketo nake tawe mbevyu nthini wa maendeleo mama tukua kana ICT nake muyumbe wa Matungulu anengiwe kikombe cha kwitha muyumbe ulothukumite nesa kauntini ya Masako Boni Mutisia na Mauvoo. The best MP Machakos County, Honorable Stephen Mutinda. Na muhimba kilonge cha Matungulu nonginya mwenende ane uthukumi kwanza mbailu na sia umelu mwingi na muno kulunga ilo vyandhini wa ile mbunge na wakanitumike kwanza ila sia ilete na kuweta maendeleo. Ni ya katatu tuyosa kikombe na tuyosa nundwa biavu manduma Matungulu na ituendea na umathukuma na kumeke angoni situ na kumake sure maundu alama ile kwikwa nime kwa kwanza ila ya ilete na ime kwa kwanza yanzeo tindu ila situma mundu hivi kabala tubikite ni kwenda withukuma mwene ndinesa no ikalandi na andu maku mukabanga maundu no ikalandi na thukumi maku kamata no make sure kana mbesa cia mwene ndi si utume wanai na kwi equal representation kana distribution ya resources yenzeo na impact ila tumekite ndine ya kisio especially kwitu Matungulu impact ya kisomo ye ulumuno na leadership Vamuli wetakana ulusani ni wotu wanya kuwananga maundu ma maendeleo na vewelu atongo imevathana na maundu alama wanya kuvingisa maundu ma maendeleo isioni sia ndwani wikitheka na mwenende na kenu watu mikanesa kuta useleke ulusani uyiwa siendu sia mwenende na to make sure maendeleo niyo agenda ya mbe palatwe ko nenda itungia andikimaitu ma Mauvoo nundu wa kwenda mwe forthright kumelia sindu ila sino thuku sindu ila siananga kisio sindu ila sitona utume wanai ndini ya kisio kitu na kwenda mutona utete ya mwene ndi pate kwenda tuibathula mundu yote wa kunie kula utakuna to remain very focused. Wawanda ikota mbao ni muimba wa kilombunge cha Machakos Town Caleb Mole wala wamenda atongo ina makutumia vinda yonesa ilame utongo ini na kukitheka na maendeo na wandhani mavikisio ni siandwani na muno kuvindu iso ila manubiwe sidhwe simba ilundhini wa ilunguthi yo maende na utongo isi enendi endi ndikulia atongo yo ndhe alama Masako juu chikwachengewa ya kuthukuma mwenende nundu miaka 5 ti miaka mingi na in fact yuba tiele miaka 3 tuthukuma mwenende nikenda mwene osunthi either ena ketumi kiseo cha ututunga ivilani nikenda tuende na umuthukuma kou award ya kwaje MP ulothukumite wia mwingi kwevinde nini the most progressive MP in Kenya na
ni manage ite ku achieve this nundu nine sibe wia wakwa ndio sasa muinenga kibela ke kana ndite kibela ke nine sikana be wia wakwa na nalikanisi kila ngwenda ikando makwa na nalikanzembete imwe makunewe ya usu we wa malelo we wa masukulu we wa kunanga sena basari na endi kwate ya siendu ile ingi ila tutena sio through silikali nene we masoko kwa mutito nene tuambia kwaka anytime right now nitona break your ground na maondo ange maingi na malelo maingi alamwetele kuona ando mama sako kwa hivi kamyaka 5 nitoko na uya mwingi muno Tongo TV nyene tombuni mutesia Atongoi mbunge ya Mwenethi kaunti ya Kitui matongwe weni Paul Mwambu nimenda mbunge ya kaunti ya Kitui kuthukuma wia wayo itaulikilwa ni ukava wa serikali ya Kitui mainena na kisese kini maweta kana maundo unengani wa kandalasi sia serikali ya Kitui ni mavuilitwe muno ni mathina otondu amwe ma memba mambunge su manawetie na yume imenda amemba mambunge ya Kitui kuungamana ula ugo na kutetea Mwenethi mateo vingiswa ni ukava wa serikali kavindani kalame ukoswa uthukumi wayo utemwailu Onesmus Chalo ena Mauvoo. Utongo wa mbunge ya Mwenethi wasi wa Mwenethi ni wesa kumilioneni wetina wa maondo mako nengane kandalasi va kaunti ya Kitui kweche vyo vingi katiwa memba mabunge ya kaunti ya Kitui balangu bimwe na atolile motimu vya kunengane kandalasi serikali ni ya kaunti ya Kitui kwa kwithia mena wetita vena siko siolosani muviani usuka bindani ka kunengane kandalasi kwima contractor mbunge ya Mwenethi imenda memba mabunge ya kaunti ya Kitui kuungamana uwo na kuthukuma wia wo wevo kulunga serikali veve na maondo matekwe kondo violate maikathia vanina memba mabunge ya kaunti ya Kitui alama no malukile na kuweta vena maondo maolusani muviani usu kwa kunengane kandalasi ina kiyo kinene nundu wa kila kiende Kitui county kitumine kwithia andu ma mino trainwa kana contractors katika 40 wards si mino trainwa itume expect ya manewe mawea alama creative ila inaandipata yesewe lakini matokeo mauma panethiye ward mbinge ma contractors ala meuthuku maku maumite nza ta mundu akuma nzambani correct kana kuma bandu takuya kwa mutonga ethu kumako tanguni kana kuma nguni ethu kumako takuya Kitui East na ma contractors masiswa mayumite elie isu ingene maweta kana edwa muvya owe na maundu maolusani muvya wako ukitana na ulusani EACC ne wele kulikilira na kukunikila bata usu na kana Mwenethi atedeke twewa kokoli executive ya Kitui county maundu ala yendesie imanekana mbunge ya Mwenethi Kitui county ni masobesie na ni kumachungusa muno na tuki-invite EACC correct echunguse correct ma MCA na mone melo thukuma wia wo wa oversight correct niki maundwa no losa ni maende Kitui county na tuwekwa mainena ma MCA maingire makilitie no amwe meunena tola MCA asiangi monze ni makilitie memi ni compromised okay memi ni meyimu na executive na ni tu ukulia ele bato meka EACC echunguse even the MCAs alama kwa rende executive na kana losa niwe the wende utongo yo wimenda enembe kutelekana milati ya serikali ya kaunti ya Kitui na muno makontrakta ngilinya alama na nengo mavundi chani serikali ya kaunti ya Kitui nikana kwithwa mekwata mama mawia serikali ni hii kuta wasi wa Mwenethi kaunti ya Kitui ituko lobisi wa executive and also the assembly nitu akunie kula twisi twakunia kula governor Malombe nikenda Mwenethi wa nthi athia katetheke na yu Mwenethi wa nthi nteo tetheka kindu nituona kana makontractor lama nengetwe wia ni mabonyenya la membesa nomba nene niye kutawala mu ofisi ni ma governor nomba nini la mai kwa tatu ayo yenengwe priority kabukuma ka credit ka ngilima na monza kweli kuki mchienda kaunti ya Kitui tuna wasio munene muno pyo Mwenethi wa Kitui no na ma ngine maweta kana kandalasi ya serikali ya kaunti ya Kitui sieke kuthukumane andu ana indi Mwenethi wa kiwango cha idhio anengwe vuso ya kuthukuma kandalasi isu otondo serikali ya Kitui ya dhani ya bindani ya Mauvoo sio kwima contractor kuni tuko ofisi wa governor nuku nikile maundwa tuna kiyo kinenda kaunti ya Kitui EACC okay nini mulike ofisi wo ya wa procurement ndo tuyete kila tawasi wa Mwenethi tupeno twene no baka tunene na tunene kila kipidi to ungwa kitanda chumaluke
Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinandeti ni wakulia asina ndongo ikauta imutethese kusuvia siana sia eitu ila si misioni takuitagwa si maskuluni na kunenga si momo yo muito wa kusie ya si momo maskuluni wavindani wa makulia ando mamuika madhukume na kithito ni kana evinda ya kutoa wakana kutoana ya vikame thiwe matoma kuiungamia na kuitethia moene hapa bila kuwa na hii document ili yaone mipango yote ambayo tuko na kule upande wa Makueni anaitwa Pastor Maingi. Na tuombe pale katika ofisi. Ndiye anasimamia bless you. Bless very positive. Hawa wasichana wetu wadogo na muliona kwa TV katika county ya Machakos we are leading na teenage pregnancy. Tafadhali nisaidieni hawa wasichana wetu tuongee na wao. Maneno ya kubeba mimba mapema. Utabeba upeleke wapi? Hauwezi kununua diaper, hauwezi kupata kulisha mtoto. Kwa nini tu udanganywe ubebe mimba? Kina baba vijana wetu, tuchunge wasichana wetu. Najua ni vizuri mtu msichana ajikakamue, mwanaume ajikakamue. Wakikuja kuoana wapate watoto, iwe wanaweza hata kuweka chakula kwa meza. I'm going to start a rehabilitation center hapa Machakos. Yule ninapata akiwa anakunywa dawa za kulevya, hata kama ni mtoto wako, sitakuuliza, mimi ndio mama yule mkubwa, nitamchukua na nitampeleka rehabilitation. Because hatutakubali watoto wetu wakifanya nini? Waharibike. Wengi wao wamesa kama hapa Matungulu, like the county commissioner was there yesterday. Yani watu wako na ethanol, wameka kwa hizi boxes. Wameka kwa boxes za wine, wanaweka ethanol. Na hiyo ethanol inapatiwa watu wetu wanakunywa. Hiyo si ni mbaya? Kwani pombe itakupeleka wapi? Kama huwezi kuafford pombe mzuri, wachana nayo bwana. Because that is going to kill you. Document. Ili yaone mipango yote ambayo tuko nayo kwa miaka 5. Tuelekanya na Mauvoo asu tuambe kosa udhomo monini nutushokethete na Mauvoo ombe yange. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini tu thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonde ona kuo wendegwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kuthama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaomeona tabateke esilia yeye mwolene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia Tausi wana hithi bandu batekinduwe mama uswe ndesa baje wina kapointi ikana nake kamundie kaetha no kamundie kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo timbo Ko we ni nyoni ni komie ko we ati ma kwa ni dio mabiara ake mama go we to kanite Kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie abilani ambia na babindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya mukamba
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Nikalivo musaisa mwendwa nikenda tusonge nambe munini wa ndongo yala aingi mbungeni ya Masaku MCA wa Tala Jackson Daka ni wenda yumbe mambunge ya Masaku kuvitu kidhasia milati ya maendeyo vatengusa nisiosia uteti no kana kutethesia maundu ma maendeyo na ingi kuyanisia mivango yonde ila yathaniwe ni ngavana wa Masaku anene ye itina wa kukwata ituvi kuma kuikundi ya Polster Ranking tawe MCA ula kwa oyudhu kumitenesa kauntine ya Masaku na ke Stephen Chalomuli tawe ofisa munene kana chief officer ula wikitenesa kauntine ya Masaku. Boni mutisia no kutuelezea. Jackson Daka menda memba ondesa kuendeni mbunge ya kaunti ya Masaku vitu kithasemilati ondeleta onyotethia mwenende vate uteti muthuku kana mikavano na ingi kwanangania evinda na kuvingisa maundu onthe ala matonya utethia mwenende ndini wa evinda thi uthukumi twa chunguza parameters mbingi ila sio na andu asoma Polster Ranking na ni asiano usio muno pio no na asoma masomo na nguli ya bunge nzangu tubitukithia miswada ila itona either itethia kisio kitu cha Masaku na te avoid petty politics na tinanga governor ample time nikenda adeliver manifesto yake na itu deliver manifesto yitu ta MCS mai ilio si award sikwathokana menda enende vamwe na atongo ikwendea kwimia ngwatanio muno gukwata mbau matambia mangavana wa kaunti ya Masaku no kana kwa ile milati onthela yalanitwe maundu ala twaweta mauthukumi kana alama na asiawa na andu asuma Polster Ranking ne maundu mauthukumi na maundu ala twithire tuishirikiana na executive na assembly itu ya Masaku kae katiba governor witu Wavinya Wandeti be kwamba kufacilitate isi ndo ila tukweka development ila tekweka nditha naviki aba umuthani wa omunthi kila ndo no kulia ekalima Masaku ekalima kwa matala no kindu kimwe twambe ikushirikiana kabisa nikenda tu achieve development ateti twambe kwitha twikite kilikoni alama tusakuye atuitha twisi after miaka 5 yathela best scorecard ile kasiwa napo dimakula kauni asio andu mako Masaku to support our excellency the governor ninona dream yitu ta andu Masaku no to realize na niki ya bitipyo na nende ya kwitha ni atie governor witu 100% nikenda andu muno mako matala makwate sindu ila siailite uwondo ikota mbuni ofisa munene longa mete kisomo cha kiovundi Stephen Mulei na kia yende kithia vata wakwane na ukwata mbu mwandu ma kisomo cha kiovundi kaundini ya Masaku na kana kitho ekino waluku nthini evinda ingi ya miaka 5 kaundini ya Masaku twithukuma under High Excellency Governor Wavinya Wandeti na kwenda we best chief officer ni kumaanisha kana nukwatite vision ya munene waku na wende na kuimplement vision ya governor waku na niende na kuimplement vision ya Governor Wandeti Wavinya Wandeti ina manifesto ngalikani ya kisomo na vocational training twende na kweka our best in the next 2 years kana miaka ingi yukite penda beki be difference nene muno yene kene methoni ngalikoni ya kisomo na ngaliko ya kisomo ni otu kwa atile kauntini ya Masaku na nindi twende na ukwatia Mutongo TV nyene tawabuni mutisia Itielenda tekadhanda tu ivikie mwendoni wa saa 4 cia wiyo na usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo na muvia wi mwana kwa kumusiaisa mwendoni kwithiwa watambanya na itunthini wa Vilingi wa Mauvoo nye ni tawa Caroline mweni wa Muteti na netho nditethia na Sharon Ndinda ula unengelelia Vilingi kwanzia ya meko ndatika mbothu sukite twithwa twikwatene na KMC Bobo imwe kwa imwe ndini wa kilungu cha kwambata kila kietwa kwa kune Mutongo FM ni kukula musiaisa mwendoni kadhiva saa twithwa imwe ndini wa kilungu kiunaindi kwa alama enda toka na alama enda toka mane mwende utuko wako ila